Amakuru y'igihugu ntabwo atangirira ku banyamakuru, atangirira ku nyenyeri itagaragara kuri kamera. Muri buri raporo ituma u Rwanda ruzamuka mu ntera, buri mibare ifasha igihugu guhanga icyerekezo, buri genamigambi ritagira ubujiji, hari izina rimwe rihora riri inyuma y'ibi byose: Yusufu Murangwa. Uyu mugabo udakunda kwirata, kwivuga cyangwa kwicara imbere ya kamera, ni umwe mu bantu bafite uruhare rukomeye mu kubaka igihugu kinyuze mu mibare, isesengura n'ibipimo nyabyo. Ariko se ninde uri inyuma y'iyo nyenyeri yitwa data? Ni muntu ki? Yavukiye he? Yakuze ate? Yahindutse ate umwe mu bagabo bafatwa nk'inkingi y'imibereho myiza n'iterambere mu Rwanda? Kuki ari uhabwa amakuru yose y'igihugu mbere y'abandi? Kuki imiryango mpuzamahanga nka UN, IMF n'isi yose yemera imibare ye nta gushidikanya? Iyi niyo nkuru idasanzwe ya Yusufu Murangwa. Kandi subscribe ujyone ibiganiro byacu bishya, andika igitekerezo cyawe muri komenti, tuzagiheraho inkuru zacu z'ubutaha. Kanda share na like, natwe turagukunda cyane. Reka dutangire. Ubundi Yusufu Murangwa yavukiye mu Rwanda mu myaka y'1970 mu muryango w'abanyarwanda bo mu cyaro, aho ubuzima bwari bugoye, ariko ahabwa uburere bukomeye. Yize amashuri yisumbuye mu Rwanda, aho byamenyekanye ko ari umuhanga udasanzwe mu mibare. Ku myaka ye mike cyane, yari asigaye ahabwa n'abarimu ibibazo byo gukemura mbere y'abandi banyeshuri, ibintu bitangaje cyane ku mwana wo mu cyaro. Abamumenye mu bwana bwe bavuga ko atigeraga aboneka mu kivunge cy'abana benshi, ahubwo yahoraga yicaye atekereza cyangwa asoma. Ni umwe mu bana bake wabashije gutsinda ibizamini bikomeye, bigatuma yoherezwa kwiga ubukungu, economics, muri kaminuza y'u Rwanda, aho yayize abandi mu masomo y'imibare n'ubukungu n'icungamari. Bwana Yusufu Murangwa yakomeje amasomo ye muri University of Zimbabwe, aho yize Applied Statistics no mu bindi bigo mpuzamahanga, harimo n'amasomo y'icyiciro cya gatatu postgraduate muri Microeconomic Analysis and National Accounts. Mu gihe abandi bajyaga kwiga barota gukorera banki mpuzamahanga, Yusufu Murangwa yaravugaga ati u Rwanda rwacu ruzakenera abantu bashobora kurukurikirana mu mibare no ku rugero rw'icyerekezo. Ntabwo igihugu gitezwa imbere n'ibitekerezo gusa, gikeneye no kuri gufatika. Yagarutse mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, maze atangira akazi ke gake ku kigo cya NICR, National Institute of Statistics of Rwanda, nk'umukozi muto ushinzwe gukusanya amakuru. Mu myaka mike cyane, bitewe n'ubuhanga bwe n'umurava, yarazamutse kugeza ubwo ahindutse umuyobozi mukuru w'iki kigo. Ubundi kuva yatangira kuyobora NICR, Bwana Murangwa yakoze impinduka zikomeye mu miteguriro y'amakuru n'isesengura ryayo, aho yashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga mu gukusanya amakuru mu gihugu hose. Yagize uruhare rukomeye mu ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire, Population and Housing Census. Niwe muyobozi wafashije gushyira u Rwanda ku isonga mu bihugu bifite reliable data systems ku mugabane wa Afurika wose. Yubakiye NICR ubushobozi bwo gutanga real time data ku nzego za leta na za ministeri. Bwana Yusufu Murangwa nubwo atajya agaragara cyane mu itangazamakuru, ni umwe mu bantu ba mbere bamenye uko ubukungu bw'igihugu buhagaze, uko abaturage babayeho, ibibazo bafite, ibyo bakeneye, ndetse n'iki imibare y'ejo hazaza igaragaza. Yusufu Murangwa si umuyobozi wa NICR gusa, ni umuhanga mu kwimakaza kumenya gusoma imibare mu nzego zose z'igihugu, ibizwi nka data literacy,
aho yagize uruhare mu guhugura abayobozi b'inzego z'ibanze, ba rwiyemezamirimo, abanyamakuru n'abashakashatsi mu kumenya gutahura icyo imibare ivuze, aho kuyifata nk'ibintu bikomeye ndetse bidashobora gusobanurwa. Mu bihe byinshi yaganiriye na Minisiteri y'Uburezi ku buryo statisitike ziboneka ku buryo bworoshye n'ukuntu ubushakashatsi buvuga ku baturage bukwiye gushingirwaho aho gushingira ku marangamutima. Uyu mugabo ntasanzwe kuko na Banki y'Isi yamutangaje mu bantu 10 bagize uruhare rukomeye mu gutuma ibihugu bikennye bihinduka ibifite icyerekezo gishingiye ku bipimo bifatika. Naho UN Statistics Division imwifashisha nk'impuguke mu biganiro byo gusuzuma imibare y'iterambere rirambye. Bwana Yusufu Murangwa yitabira inama zikomeye za Africa Center for Statistics, aho afatwa nk'umujyanama mu birebana n'ihuzwa ry'amakuru na politike mpuzamahanga. Ku bijyanye n'ubuzima bwite, Yusufu Murangwa akunze kuboneka mu biro saa 12 za mu gitondo. Azwiho gukunda gutembera wenyine cyangwa n'umuryango we igihe ntacyo ahugiyeho. Ntabwo yivanga muri politike, nta rusaku rwe ashobora kuvuga, ndetse ntushobora no kumwumva ku mbuga nkoranyambaga. Ariko inshuti ze zimwe na zimwe zabwiye itangazamakuru ko hari ibintu abwira abamwegereye, nk'aho avuga ati icyo ntinya si amakosa ya politike, icyo ntinya ni uko igihugu cyakomeza gufata ibyemezo bidashingiye ku mibare nyayo. Iyi si inkuru y'umunyapolitike, si inkuru y'umucuruzi cyangwa umushoramari, ni inkuru y'umugabo wagaragaje ko data nayo ifite umutima iyo uyikoresheje neza. Yusufu Murangwa ni urugero nyarwo rw'uko igihugu gishobora kugendera ku bipimo bigaragara bikerekana ukuri aho kugendera ku marangamutima. Ni inkuru y'ukuri, ni inkuru y'umugabo wahindutse ubwonko bw'igihugu cyose. Genda bashimiye, mbifurije guhaha no kuronka impano iruta izindi ni ubuzima. Bye bye.